ekhala emthonjaneni ziyo zonke zizwili kulila ayizothunjwa ngasoyengweni zomancengeza makalikhali namhlanje la ituzokami awusomela kwindoda yesembu qondanisa bathi yaqondanisa izinto zayezazi ukuyiqondanisa namhlanje kodwa kuzoqondanisa ingoma la enquthu lapha khona qondanisa awusithatha sibeke kwenza kanjani ufika kanjani la ngibonge nje ithuba lokuthi ngibe khona kulesi siteshi senu umsakazi uqondanisa lona obingelelayo ngila enquthu ngizodlala ingoma abanye abantu bangazi lapha kwi-TV kumna kwethu cha ngifuna ukuthi ngigqamisa kakhulu ukuthi ngize ngibe kwi-TV ivele ne-TV yangithola ngangila emculweni so kwabonala ukuthi vele mina ngikulo mculo lona wayengafuni ukuthi efihle abaculi abaningi kwaziwa ngokuthi abaganwa abaculi abaningi baziwa ukuthi bangama player so mina ngase ngizama ukuthi ngumele lokhu njengomculi fanele ke ngithathe ngiganwe ngilobole ngenze zonke izinto ukuze kuzobonala ukuthi umculi nawe uyakwazi ukwenza lokho mhlambe nabanye abangakwenzi kodwa njengamanje esikhatheni samanje sefanele ukwazi ukuthi ube nomaqondana ukuze uzoba nawe nendlu yakho yokugugela la uzogugela khona qondanisa ukuthi ke yena uqondanisa ke nendaba zamakhosikazi ukuthi indoda iqonde into zayo ziphumela obala futhi mangathi kuvele linye ithuba futhi uphinde uthathe nomunye futhi kungabikho ubushebeshebe noma ungabikho lokhu ngana ukubheka eceleni qondanisa nanki unyaka kanje uthini ebhodweni ukuhamba kanjani ebhodweni kukhona abantu abangakhohlwa ukuthi ngumuntu okhona ngikhona kakhulu emculweni ngiyindoda ebusy ngizama kakhulu mina empilweni ngilo muntu lona nje obalance ngayo yonke indlela umculo ufaka imali i-TV ifaka imali ngilendoda lena ephanga ngoba bengibona ngisuke ngilobona kusuka kungamandla ami so emculweni ngikhona nginabalandeli abaningi engibazi ukuthi bangithanda emculweni bayangazi abantu laphana ngiqhamuka ngiduma ngengoma uDenelion ngaduma ngengoma iMiscarriage ngaduma ngengoma isiqhaza sengike ngasebenza namaqhawe amaningi ngasebenza nezingane zoma ngasebenza nobaba uThozani Langa omzukulu baningi kulonyaka lona ka2023 kukhona engizokuveza kodwa sengizokuveza unyaka ngoba usuyaphela kodwa sengizobenzela isingile ngizokwenza i-full album but angizoyi-release bese i-album yakhona ngi-release ugodi kodwa kulabo abalandeli bami abangithanda emculweni ngicela ukuthi belindele isingile kaQondanisa ezokwazi ukuthi ivale nabo unyaka masiqeda lapho ke siyabuya sengikhona okwangempela ke emculweni ngoba ngiyazi ukuthi njengoba ngize ngafinyelela la ngikhona nifinyelele ngenxa yabo banamandla mina abantu abangithandayo ngoba uyazi mina mangeke ngitshene le show lena kuthi mina kwethi yaqalwa yimina i-TV yathi mayingikhethe ngibuka ngakhethwa ngenxa ukuthi kulo muntu lona vele obebonakala ukuthi nginesasasa ngisho emculweni so ngase ngiphinde ngizama ukugxila nangapha abantu besifazana ukuthi ngitshengise ukuthi ngiyindoda bengathi abantu ngigumuke ngezansi nina boqasa lika wasikomeseka leviyo ezwela ke nawe ukuthi sisekhona la emkhandlini wasenquthu lapho uqondanisa sizoqondanisa khona ingoma futhi yakubalula nokuthi insizwa iganwe uphinde yakubalula futhi nokuthi ikhona kodwa amanoni awaphathele wona abalandeli bakhe nabathandi bomculo kwaqondanisa siyabonga kakhulu uqondanisa elakho lokuyibongela siyimakhiwa production nje nathi siyabonga ukuthola ithuba nawe elakho lokuyibongela awuthi ngithi ukutshengisa ukuthi ngumculo wangempela mina ngeke ngisho ngithi Denelion kandini ungasho uma ngikonile intombi yomlungu lena yankila yensambathe kanje phinde ngizothi usana lama usana hey usana wena usana nje wathinta ukholo lwami wasiqhathana angifune umuntu ozothinta ukholo lwami phinde ngizothi futhi ngiphuphe iphupho izola ngazi ngalichaza ngithi ngaphupha umntwana wami ongasekho emhlabeni yethi mama wami ngisacela igama lami lapha engihlezi khona kunzima mama waba imiscarriage ingoma ke abantu abangithande ngazo kakhulu ngiduma ngivelela kakhulu
and angazi ngiphuphe yazi indlela engiqekelela ngayi brand kaQondanisa isimanga ngenxa ukuthi uma ungazange ngikhulume ngalokhu uqondanisa fanele wazi ukuthi uqondanisa uzokhuluma ngokuthi ngokuqondanisa and ngisho emaphepheni ngibhalwa ubuthaphu ngaba nangapha ebhala amaphepha igama laqondanisa nje ngalikhanda ukuthi alibe kwi trend malingekho emculweni fanele uqondanisa bebhizi ngokuthi ubonala kwi TV uyagana wenza zonke izinto uma ingazange ebonala kwi TV fanele umuze uqondanisa ukuthi usabuyile emculweni ukhona nginsizwa nje right edlala isiginci yenza yonke into okunye ngifuna ukubalula kakhulu ngike ngaba nethuba lokusebenza nensizwa uDulasi ngibona ingoma yakhe idlala kahle kakhulu kulezi insuku lena ethi izibe yazi le yangomshawo uqondanisa isiginci ethi izibe leyo ngoma leyo yakhe nje ku trend kakhulu udlalelwa yimina abantu abaningi bebengazi ukuthi uqondanisa udlala isiginci ngumculo omdala kade ngikwazi ukwenza izinto ngiyibheka ngenza yonke into ngizimele ngine company yami iqondanisa music production nginezinto zami uqondanisa unezinto zakhe nginabafazi bami nezinkomo zami nezimoto zami Qhawela kithi siyabonga ngesikhathi osiphe sona uqondanisa onezinto zakhe mlele ngapha ngasekhaya ke sizoleke nawe konke kusechazile ngabe sisiyayona ke masithi uma sithi siqhubezela ngeke ngene indaba enzamelembe ngoba Danke siyabonga qhawela kithi